Hello gagayam, kumusta kayo manan? Naimbag nga oras yu amin. Manipod ka ni Kabsat Nida sa napud no nagan tintay drama. Ket ulitak manan ngay baga aday tilaang tipagapgapwan dagiti mairere-upload ama Manang Bianang ken BIAG Ti Tao a drama. Ket kidawak manan ti support tayo dito YouTube channel tayo a JENA ALMOITE drama. Salamat manan kada kayo amin. Ket sakbay nga ti drama makablaawa mampay dadama sa Evangelista Renz J. sa Milin ni Tabambang Nueva Vizcaya ken Nenita Manuel. Kasti man ti kuna ni Kabsat Nida, Dear Manang Bianang, idi napadasak ti imutang naadik ka ket pinaggigiddan ko pay. Awan umno a trabahok, iso nga utang tinamnama kapangalaan iti kwarta. No adag pa utang adda kwarta, ngam no pa nagsisingiran, may stress akon. Rogyak man nga rood, ti agsalaysay. Ay nananang, nagpintasan ti buya ti unag ti balay. Kompleto tayo iti appliances. Dakkala TV, dakkala ref, dakkala paglutuan. At dapay aircon. Nginginaan nga electric fan. Kan nagpintas ti kabarbaro asala si tayaw. Ay, pangyayamanin na talaga. Kan dagiti inurnos ko amula diti unag nginginaan amula dagito inay. Sagmamanungay dagita amula. 4,000 ti may sananang. Ngam tinawarak iti 3,500. Ay nagnginan. Nalakaki di pa'y daytan Amamok ngamin di naggatangak. No daduma dayta akila ko dayti sa ismail. Dayta di mula nangina nanang. Napintas ngamin apang display ti nagtibalay. Para nga rod ka dagiti babak ng dayta amula Nanang. Iso aswertek ta natawarak dayta. Kaslatay baknangan at nakagatang akiti kasta mula nanang. Ay, ngampasig mo't nga utang ti inggatang mo kadagita. Nagadoon ti utang mo. Kasanungay amabayadam dagijay. Ay na, mabayadan to kadilat ta. Makapido takto iti balitok nanang. Uray puutan nyo ti kunak. Nay, apay nga inrikap mo dagita tawa kat nagdaga ang nida. Uwan atan kastoy manan nga oras ti umay dagiti kalaban. Kalaban nga. Kadagiti sumaningera. Nida pa'y lama amnesia. Tapno malipatan dan ti singiranda. Ay nagloko kan. No umutang ka kunamlan asino ka akasingputan. Ngam no singiranda ka, tumangsit ka. Lumanumeng ka pa'y. Nagbabak nang damang ngamin. Ngam di da pala baybayan dagiti pautang da. Di da pala idonar kadagiti nakautang kadakwada. Kasi nga ro ti pagbiagan da. Iso ti pagsapulan da. Malugi damot Nan, aglisi kayo, tayo rikap kong tinidaw. No rumar kayo, tayo sarak ti balayan. Ay saus nagpudutan ngay dito unag. Awan angin nga umunag. Ay na, anyat serbi dagiti electric fan kas kada aircon nga no di tayo saron. Agirkon tayo ananang. Nasaya at nakita ka mariol lang. Adaman ibagak. Anya day ta marilulit. Jak ngamin makitkita ni Nida nga anak mo. Hapay ayan na. Ay kwa, aday jay balay amaray. Nakarikap mga minti balay yu tunggal mapanak ijay. Singirak ko matay utang na. Ay na, siya kunti mangibagbag amaray. Awan pa'y kwarta na. Awan pagbayad na, tawan mo't trabaho na. Anya? Ay no kaya na umay na ikaro ti utang na nga aglabak ka nagdalo si Jebalay. Ay mabalin mare. Sige, taibagak to kwa na. Alamang nga rod tanay, awan panangdan ko nga aglaba. Iso nga umay na la ikaro na niya. Mare, ibagak to kwa na. Nasabat ko dagiti nakautangam nida. Asino da? Damari Lolet. Ni Pare Darwin, ken ni Helena. Dagijay? Basitlat utang ko ka dagijay. 2,000 ken ni Helena. 3,000 ken ni Tata Darwin. Ken 1,800 ken ni Nana Lulet. No saan ka kano ang makabayad, ing ka kano ikaro nga aglaba ken agdalos ijay balayda tinautang mo kadakwada. Imbagada dayta? Nga road. May mayatan ti kasta, tapno malpasan.
makabayad kan iti utang mo. Ay, sapay nagrigat taglaba. Agwalis kumalangi di paraangan dati aramidek Naa, apaya si kati agpili iti aramidem ngay. Surutem latan at ipaaramid daken ka. Tulungan dak ananang. Datayo ti mangikaro iti utang ko. Anya? Alan uray ta para maula dito balay dagiti daddo mga inutang ko. Para maula ka datayo. Dayta ngamin ka, tadi ka dumdumngag iti sarita. An-anwam ti adu nga appliances no awan mo't gayam pagbayad mo. Ala, husto ka din ti sermon. Agtinulong tayo kay di amang risot iti problema. Taanakdak mo't. Saan nabali tayo sardan kung ti umutang? Rumbang laang, tanay, agsasalupang dagiti mangsingsingirken ka. Wen, danag yun aya. Ure ta kumpletong ti appliances tayo. Jay lakanan tayon ti problema kan pagbayad iti bills. Ay na mairemedyo dagita, basta di kan umutang, nida. Tangay na ikaro kung ti utang ko kada kayo na nalulit. Mabalin ti umutang manan? Ay na, saanan. Narigat kan to manasingirinan. Ilam mga anak to manan. Nina nalulit mo't. San mo't Di kan kaya tapaw tangan. Tanadidigraak kang ka, nida. Ure ata na ikarok mo't ti utang ko nana. Kurang pa'y kumati aldaw pa nang ikarom kat. Ang malaman langan, tulong kong kan ka. Nagrigat tupay timparami kanyak. Iso ahusto lang dyan daw pa nang ikarok. Mala, gawid ka nga rudan. Tamangan no mabulbulat singnak manan, kamaya-ayo ak manan namang pautang kan ka. Agawid ka nida. Naimbag nga orasyon na. Nay, si kamot gayam nardo, sumrag ka Saan na? Pumayak la ko magsingir. Ayan ti anak yaw. Adda di taunag. Nida! Ayan mo! Nida! O may kaman! Adda ni nardo! Anyaman di gagaranan aya. Nagsingir, awang kwarta. O may ka dito'y takasaritam to'y nakautangam. Umay ka dito'y nida. Di kag lemang. Kari ka akari. Ngam lemang ka mo talemang. Mala, umunag ka ba raw? Saan na? Pakiayab yulangan ni nida dito ayan tiri daw. Urayak dito yan. Addala ko makwartak. Inak agparitukin. Tapabaliwak ti rupak. Taapay manakas ta ti bagbagamon nida. Tapno sanda ka mabigbig dagita nga agpapautang Agsapol ka kit di iti pagtrabahwam. Tapno makaurnong ka iti pagbayad mo. Nagri ka ti sumrak iti trabaho. Kasano nga rod ang makabayad ka ngay. Pagbayad mo nga rod adagiti ginatgatang mo nga appliances. Total, kwartada mo tinggat-gatang mo kadagita. Manjak mo ta. Kakaysuna na ipundar ko pagbayad ko. Aho, sana? Agremedyo ka nga rod iti kwarta Ing ka nga rod makipurdiya tapno adda pagbayad mo. Nagado mo ti mabalin pakipurdiyaan dito'y lugar tayo. Ay, wala na ata ni sumanubli na dyan nardo. Manupay a tao aya tinakautangam. Nabayada kong dagiti daduma, taingkaro ka naglaba ka nagdalos. Ni nardo laangan tinabate. Isu ti kadakkelan na nakautangak. Anyat nagsaritaan niya. Kat ininuto ka bayadan No damapurdiya itad ko. Wan tane. Inaldawon nga umay dito'y balay day dya lalaki. Ang eskwela dito'y balayon gapu iti kasisingir. Wang nga ron, di lamabain na sumaningir. Sika ti rumbeng nga agbain, saan nga iso? Makauma ti pa nagrup-rupa na. Iso nga iso ti makitkita nga umay dito'y balay. Memoryadok pa ikit din mano ti siding jarupa na. Adda siding iti makannawan nga abot ti agong na. Ken addariting iti makannawan nga akin babati mata na. Ken addapikas na kunayo Agsinumbangir iti pingping na. Mala, agawaam nga rin ti makipurdiya tapno makabayad kan. Ni, papanan nyo tatasin daw? Inakman isirag nagitay kalding ka tanay kaslaag to daw. Ay, tata, mabalin na siya kung timapan mangilinong. Tatangdaan ng daklaangan. Magagat kaya.
Kan amom ayat ayan lagi di kalding kaw. Amok atata. Kan amok tayan ti balay da. Alan, tangdanan dak tani kasapulak ti kwarta. Sige nga raw. No kayat mausikan tumanan tiyag pastor inton bigat. Tanay, ag biyahe ak. O sige tata, kayat ko. Kasapula ka talaga ti kwarta. Iso nga uraan niya trabaho ditan Tapno adda pagbayad ko iti utang ko tata. Naimbag nga oras mo manang Darya. Umaya man makipurdiya. Ni, itaman pa'y amakipurdiya kanida. Uwan manang tane kasapulak ti kwarta. Ada nga min utang ko masapula mabayadak. Amom dagdalos iti garden? Kawana, amok manang. Alangarod, agsubli ka inton bigat tani aldawan. Kaurag trabaho ak iti half day manang. Tani sayang tal daw ko. Ay katala makaammo ka nga rod nida. Agpadalusak manen inton bigat. Umay ka manan? Kawana manang. Oray inal daw nga umaya kayos laeng. Sige nga rod nida. Agyaman agtanadanon ka dito balayaw nita. Ay, notebook man taigpil mo, Nardo. Una, ta umayak man agsingiran. Di ka lang masyan kanyak mo't. Minalam nga may naksing-singiran. Mabalinti makiinom nida. Mala, sumrok ka. Agyaman ak. At dapay mano nga utang mo kin ni Nardo, anak ko. Adupay Ngimisit ako ni tika pupordiya. Ngamjak mo lang magudwan di utang ko. Kat ano sam ininot tulat ta. Di na kansamot persaan asingiran. Wan, ngam sumanubling aro dito'y balay. Makauma ti panagrup-rupa na. Apay no ibagam nga uray every week nga umay. Taurnungam ti pagbayad mo tapno mamaminsan. Imbagak nga rod day taken kwa na. Binulan pa kiti kumaangam di na magkayat. Inal daw kanuki di nga umayan tapno sigurado nga da pagbayad ko. Imbes nga ginanama da tao, awana na. Kapilitan nga ginaldawa ka makipurdiya. Tainaldaw mga umayagsingir na di adjust ka, Nardo. Katagin na nakalata, anak ko. No awan masingir na, pasensya. Wala. Aginanak no bigat tani. Marik na akong tibanog ko. Ala, ano sam ko nakmanan, tautang mo mat. Nagkuna nga min nga umutang kay tidakkel. Ay, makautang ak nga rod manon. Nadala ko magpautang kanya kitidakkel agatad. Tapno mabayada kong na dyan, Nardo, inaramid kong. Utang manan, ay saanan nida. Di kalagnak-nakam. Gusto man ti utang. Kakaiso na makabaybayad kan. Nayunam manan ti sakit ti ulom. Bayamon day taut-utang. Naimbag nga orasyon na. Nay, italaang manan nga umay ka, barok. Makalawas sa adi ka imay nagsingir. Ada nga min nakakumikumak na. Aywan, ada ni nida. Ay na, awan masingir mo kon kwa na. Tasaan anak ipurdiya iti manungal daw. Sana bali na. Kayat ko lang kung makasarita. Nay, anya ngay day tailumlamang mo di talikod ang barok. Sabong samag. Uwan, nana. Kasaritak ko maninida, nana. Mabit lang nga ro, taaya ba, baro? Ni, apay dito asabong, Nardo. Para kan kanida. Gapoy ti kanayo na panagsublik diti balayaw. As ti inal daw amakit-kitak. Na-develop ti riknakken ka. Agayatakon ken ka. Anya? Kat sapay ko ma, taadapan na kay karik. I love you. Aguri ka man. No, kas pangarigan taklonan ka. Di ka din singiran iti utang ko kan ka. Una, saanan at talaga?
I love you to, Nardo. Ha? Agpesaw? Wala. Nadibilap mo tan tiriknakan ka. Gapo iti inaldaw pa nagsingir mo. Oh, agyamanak. Agkasarta nga ro din. Ha? Ay, aguray pa'y mo. Enjoyan ta pa'y mo ti panagnobyo kan panagnobya ta. Nardo? Anya, namnaminsan pa'y laan agaram kan ka, inaklon maun. Wala nang tanay. Marigrigatan ako na makipurpordiya. Nakuna na ngamin ano aklunag. Di na kanon singiran iti utang ko. Dakkel pa agatad ka diaudikan ko na. Anya, no kasta, gapula ang iti utang mo, iso nga inaklon mo, kasta ka day. Nagadwa sa ludsud yaw. Wala, kaslakastan. Ang barang masursurok to mo lang ayatan no bumaybayag, nanang. Ang damat gaya man nobyom nida. Kaamamok. Kaano nga itilong table? Ay na, adayo pa yung mapasamak day tama ng darya. Ay na, diyo pa'y laidaras, mapmapanan titawan, kalalaingan na daytan apa ng asawam. Di mon urayan bumakit ka, tamangan numarigatan kanton nga agana. Wento ka di, madanon tulat tama ng darya. Ayun, agpadalosak inton bigat, naruutan man ngaminan dagiti mula mi akamatis. Ay, kwa, jak makipurdiyan manang. Nag-retire ako iti kasta trabaho. Ha? Makabannog mga min. Isa mang kita kalangan iti sabalya purdiya manang. Kayat kon may kasar ni Nida na. Ngam di na paymot kayat. Bagbagak nga rod mat daytaken kwa na barok. Ngam talaga adi na pa'y kayat. Kayat kukuman ngagsimpa kami. Tapno makabukal kami imot na niti anak. Wan ko mga road. Ay no siyak lamay sa. Kayat kun no agkasar kayon. Takas makitak matkat na singpot ka baro. Patyak adi mon tupaldaangan ti anak ko. Saan to Apolos na? Ay ayatek ni Nida. Ala, barang umanugot tumutlaeng. Kat makikalay sa kan Nardo. Ay, sa anak pa asigurado kan kwa na nanang. Jack sure no isa talaga ti pakiasawaak. Narikat agdadarasodos ng desisyon. Awan nga minriknak kan kwa na. Nasingpot met ni Nardo anak ko. Madlaw a responsablin to nga asawa day chay. Nagagat pa'y. Panunutag pa yan na yung bagday tananang. Basta gayan ayat kami pa'y laang Ngamjak kaya ti makidate kan kwa na. Tama nga nugundawayan nak. Nalakaya ti mailawan. No kasta nga alanganin ka kenkwana. Sinaamon Apay lang amin nga inaklon mo. No saan kagayam asigurado iti reknam. Kadyawutang ko nga ro ti pampanunutag. Anya. Bayak nga gayan ayat kami iti manuabulan wano tawan. Aging ka malipatan nanton ti dakkel nga utang ko kung kwa. Nabayagan nga agayan ayat tanida. Anya ngay, umanugot kan atag kasartan. Ay, nasaya tay may kanardo. Ako bayat nga minti pa naglabas ti aldaw ka. Bumabaaw mo ti panagayat ko kan ka. Saan samot adata tinaikari para iti tunggal may sa nardo? Anya, di nakmanrabakan iti kastanida. Amom no kasano ti panagayat ko ken ka. Wan, amok dayta. Ngam siya ngay. Awan panagayat ko kan ka. Idi damo laeng. Ngam idagbaybayag na po nasmuten. Narigat mo't ano pilitak ti makiasawa iti jak mo't ay ayatan. Anya? Iso asore, ngam nasaysaya at nagsinatan nardo. Saan? Di na kumamot sinaan. Pangaasim. Sorry at talaga nardo. Jak kaya tagpamarangkan ka. Saan ka nga ayatan? Iso asumapol kan iti sabali nga sawaam. Anya? Ay, di ka kumagdardarasudo sa mga deng. Ang mga numakmakla at kalaeng. Saan? Pudno amin nga ibagbagak nardo. Jak mapilit ti bagik nga agayat kan ka.
promise. Anya. Ala, narigat mo't no pilitan ka. Awan mabalin ko nita. Ala, palubusan ka nga ron. Oray na sakit, ngam aklunag. Awan maaramidak. Ay, agyaman nak nga ron tamaawatan nak nardo Ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat sapay la ko ma, tamaudin da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Anya? Kasanon nga di utang mo, no di nakpa umayon ditaw. Ha? Kasano ang makasingirak ngayon, no lapdan nakbat nga umay ditaw. Ni, kunak man no kunam alipata kunday di nga utang ko. No, agayan ayat ta. Wain. Ngam imbreak nakmatan. Di singirin ka manan. Anya? Kasano nga rudan, makipurdiya ka manan tapno makabayad ka kenkwana. Just kima day dyan lalaki. Awan magayam taktakderan na sa una. Ket basol mo matlaeng gapo mo lagayam iti utang mo, iso nga inaklon mo. Ay, masaduta ka makipurdiya. Marigatan na kamang bayad iti dakkel nga utang ko. Api nga tadi mo timimayan dito balay day jay manipod yung break ko. Linipat na siguro ti utang ko. Ay na, di kag sigurado. Makitagad kakit day, tapno adda nakasagana pagbayad mo, no kalaat nga umay dito'y balay ni Nardo. Adak manan nita. Nasaya tanadanon ka diti balayaw. Kasano ngay? Ada pagbayad mon? Ay, Kuanardo, sumrak ka mampay ta, ada napatag nga ibagakkan ka. Ha? Wala. Ala, agtugaw ka. Kastoy nay. Nagpampanunutak idirabi Inam amiris ko talaga tiriknak. Kat adda na duktalak. Naduktalam nga. Nga. Agayatak magayam kang kan. Ha? Ala, isublitan ti nataktak nga ayan ayat tanardo. Datamanan. Ay, ladingitak nita. Ngam nakamove on akon. Tay di break nak. Nagsapol kadagos iti kasukat mo. Iso ayaw awan ang tiriknakin ka. Napunasag. Iso ngay tuloy ko tiyag singir. Tanya nga ikat adamat kasuratan ta dito nga adda utang mo kanyak. Wenangam, imbagam idin alipata kung ti utang ko kan ka. Adi naksingiranan. Apay, di ka makaawat nida. No nagtultuloy tayan ayat ta, wen. Ngam imbreak nakmat nga rudan. Iso amang tedkan, tapno makisayan to lista am dito notebook ko. Alan, bayad nida. Ha? Awan na aramidak no diti nagsapul iti permanente at trabahok, tapno makabayadak iti utang ko. Simra kakasbabaw nan, kat inininot ka binayadan ti utang ko. No malaglagip ko tinapalabas, makaisamak amabain, tanagalas apanunutan. Ngam nagadalak day ti apagtang, isama ni po din inijakon ti imutang. Alakastan, tagayam mo, nida. Alagagayam, ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama tigayam yo, JENA ALMOITE. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.